Ajmo legnemo udobno u šavasanu, pripremimo se za yoga nidru. Ruke i noge su odvojene od trupa, sa dlanovima okrenutim ka plafonu. I jedan dubok udah i opuštajući izdah. I osvestite kako sa svakim udahom energija puni vaše telo, a sa svakim izdahom sve tenzije, napetosti današnjeg dana odlaze. Osvestite dodirne tačke tela i poda, prostor u kome se nalazite i tavanicu iznad vas. Pa možete napraviti još neki minimalan pokret kako bi vam bilo što udobnije, jer u toku yoga nidre ne bi trebalo da bude pomeranja. Yoga nidra je prastara tehnika relaksacije u kojoj vi funkcionišete na nivou svesnosti i jedino važno je da pratite moj glas. Yoga nidra služi kako bi se opustile impresije u umu, jer tada postaje bistriji i mirniji. Pa ponovite u sebi mentalno: neću spavati, neću se pomerati i pratit ću glas koji me vodi kroz ovu yoga nidru. Neću spavati, neću se pomerati i pratit ću glas koji me vodi kroz ovu yoga nidru. U ovom trenutku od vas niko ništa ne traži i od vas niko ništa ne očekuje. Vreme pred vama je samo za vašu potpunu relaksaciju i dobrobit. Pa ponovite u sebi mentalno: potpuni mir i potpuna opuštenost. Yoga nidra počinje sada. I sada je vreme za vašu odluku, sankalpu, kratku pozitivnu rečenicu izgovorenu u sadašnjem trenutku, kao da je ona već deo vas. Možete ponoviti 3 puta. Ukoliko nemate odluku, ne žurite. Možete ponavljati vaše dobre osobine. Polako završite sa ponavljanjem i krenut ćemo na jedan put kroz telo. I ja ću nabrajati određene delove tela, a vi pokušajte da ih dotaknete i opustite. Možete ponavljati svaki prozvani deo tela za mnom mentalno. Pa ćemo krenuti sa desnom stranom tela. Palac desne šake, kažiprst, srednji prst, domali i mali prst. Svi prsti desne šake zajedno. Dlan, pa na dlanu zamislite kako držite sunce. Nadlanica, lakat nadlaktica, rame, pazuh, desna strana struka, desni kuk, butina, koleno, potkolenica, skočni zglob, desno stopalo, palac desnog stopala, drugi prst, treći prst, četvrti
i peti prst. Svi prsti desnog stopala zajedno. Pa ćemo preći na lijevu stranu tela. Palac leve šake, kaži prst, srednji prst, domali i mali prst. Svi prsti leve šake zajedno. Dlan, pa na dlanu zamislite kako držite prelepi cvet. Nadlanica, lakat nadlaktica, rame, pazuh, leva strana struka, levi kuk, butina, koleno, potkolenica, skočni zglob, levo stopalo, palac levog stopala, drugi prst, treći prst, četvrti i peti prst. Svi prsti levog stopala zajedno. Pa ćemo preći na zadnju stranu tela. Desna peta i leva peta, desni list i levi list, desna donja strana butine i leva donja strana butine, desni sedalni deo i levi sedalni deo. Cela leđa. Pa ćemo preći na prednju stranu tela. Osvestite teme glave, desnu stranu glave i levu stranu glave, desnu obrvu i levu obrvu, centar između obrva, desni očni kapak i levi očni kapak, desno oko i levo oko, nos, vrh nosa i koren nosa, usta, gornja usna i donja usna, mesto na kojem se usne dodiruju, brada i vrat sa prednje i zadnje strane, desna ključna kost i leva ključna kost, centar grudi, centar grudi, stomak, ceo stomak. Pa ćemo preći na cele delove tela. Opustite celu desnu ruku i celu levu ruku, celu desnu nogu i celu levu nogu, obe ruke i obe noge zajedno. Opustite i osvestite celo telo. Celo telo je potpuno opušteno. Pa vašu pažnju preusmerite na dah. I izbrojte 11 udaha i izdaha na sljedeći način. Ja udišem 11, ja izdišem 11. Ja uzdišem 10, ja izdišem 10. I nastavite svako u svom ritmu. Ukoliko neka misao prođe i izgubite broj, samo se vratite na početak. Polako završite sa brojanjem udaha i izdaha, bez obzira gde ste stali. I vašu pažnju preusmerite u prostor iza zatvorenih očiju, čidakaš.
Ja ću nabrajati određene pojmove i pojave, a vi pokušajte da ih dočarate na vaš način u ovom prostoru. Plamen, sveće. Plamen, sveće. Egipatske piramide. Egipatske piramide. Beskrajna pustinja. Beskrajna pustinja. Beli oblaci prolaze nebom. Beli oblaci prolaze nebom. Ružičasti oblaci prolaze nebom. Ružičasti oblaci prolaze nebom. Žuti oblaci prolaze nebom. Žuti oblaci prolaze nebom. Zvezdano nebo. Zvezdano nebo. Dete se smeje. Dete se smeje. Pljusak. Pljusak. Talasi se odbijaju o puste obale. Talasi se odbijaju o puste obale. Nemirno more. Nemirno more. Ostanite budni bez spavanja. Posmatramo prostor iza zatvorenih očiju. I puštamo da tim prostorom prolaze misli, oblici, boje. A mi samo posmatramo kao na filmskom platnu. Kao pravi posmatrač. Posvestite kako vaša energija ispunjava ceo prostor u kome se nalazite. Pa zatim ispunjava ceo grad. Pa celu državu. Ceo kontinent. I celu planetu. Sada je došlo vrijeme da prizovete u sećanje vašu odluku i vaše dobre osobine sa istom onakom energijom kao na početku vežbe. Ponovite ih nekoliko puta. Polako završite sa ponavljanjem i vašu svest lagano usmerite na telo. Osvestite dodirne tačke tela i poda, prostor u kome se nalazite, tavanicu iznad vas. Produbite i proširite disanje i sa sljedećim udahom počnite da pomerate prste na rukama i prste na nogama. Ovim je Yoga Nidra završena. Možete se istegnuti, okrenuti na levi ili desni bok. I ovo vrijeme izdvojiti da zahvalite vašem telu što neprestano radi za vas.
i pošaljite mu ljubav u svaku ćeliju. Jer ljubav je najjača sila na svetu. Hvala vam.